Mais je crois que c'est prévu et les conditions ariko doivent être réunies. ntekereza Mais il y a pour ko nous un facteur byateguwe principal, c'est le kandi retrait ko de ce qu'on dit en ibikenewe langage bigomba diplomatique, les kuba urnes dans ce moment-là, byubahirijwe, mais qui en réalité, ariko c'est hari son armée igikorwa et tout le nyamukuru matériel qu'ils kuri ont prêt sur twebwe. notre territoire. Et Icyo dès que les gikorwa ni conditions seront réunies, et il ugukuraho me semble que icyo nous mu sommes sur rurimi la rwa voie, le diplomasi président de la bavuga ko République ari va faire un ingamba déplacement de z'ubwirinzi z'u Washington pour Rwanda, évidemment ariko la mu signature by'ukuri sur cet accord. ni ingabo z'u Donc, pas de Rwanda hamwe déplacement de n'ibikoresho Félix byose Tshisekedi à Washington byashyizwe avant ku un butaka bwacu. début de retrait des forces rwandaises de votre Mu territoire. Je gihe crois cya que nous vuba l'avons fait ibyo savoir, byubahirijwe, notamment à la médiation kandi ndabona américaine, le turi mu retrait nzira des troupes nziza, rwandaises est la perezida condition w'igihugu principale azabasha pour que nous kujya puissions i avancer. Parce que Washington le DC président de la gushyira République ne peut umukono pas kuri aller aya sans que nous masezerano puissions être en y'amahoro. mesure avec les Américains, avec None lesquels nous se travaillons, bwana de Muyaya, constater qu'il y a eu perezida respect de Tshisekedi ce qu'on a ntazajya appelé i en langage Washington diplomatique mesures de mbere défense, mais en y'uko réalité des habaho troupes gukura ingabo rwandaises. z'u Mais je Rwanda crois ku que butaka c'est bwanyu. prévu et les conditions doivent être réunies. Mais il y a pour nous Ntekereza un ko facteur principal, c'est twabigaragaje, le retrait de ce qu'on dit en by'umwihariko langage ku diplomatique, les binyamakuru mesures de défense du Rwanda, by'abanyamerika. mais qui en réalité, Icya c'est mbere son armée et kigomba tout le gukorwa matériel qu'ils ont déployé sur notre ni ugukura territoire. ingabo Et z'u dès que les Rwanda conditions muri seront Kongo, réunies, et il me semble que nous sommes nicyo sur la voie, le cy'ibanze président kugira ngo de la dushobore République gutera indi pourra faire un ntambwe. déplacement de Washington pour Perezida évidemment poser w'igihugu la signature sur cet accord. ntashobora kujya i Donc, pas de Washington. déplacement de Félix N'abanyamerika Tshisekedi à dukorana Washington nabo avant un barabizi début de ko kuva ko retrait ingabo des z'u forces Rwanda ku rwandaises de butaka votre territoire. Mais bwacu je crois que nous l'avons ari fait savoir, iby'agaciro kandi aricyo notamment kintu à la cya mbere médiation américaine, le retrait dushaka, des troupes kandi rwandaises est la kuva condition ku butaka principale bwacu pour que nous puissions mu avancer. by'ukuri Parce que le n'ibyabo président de la byose République ne nicyo peut kintu pas dushyize aller imbere. Byari mu kiganiro Patrick Muyaya, akaba minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho muri Kongo, yagiranye n'igitangazamakuru RFI. Ahangaha yasobanuraga impamvu Tshisekedi atagiye i Washington DC kuri uyu wa kane guhuriraho na Perezida Kagame kugira ngo bashyire umukono ku masezerano y'amahoro hariya muri Amerika. Gusa ku rundi ruhande, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yahise anyomoza Muyaya avuga yuko ibingibi atangaje atari byo, ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zafashe icyemezo cyo kwimura ibi biganiro ndetse n'isinywa ry'amasezerano cyane cyane mu by'ubukungu. Bityo rero ntabwo ari cyo cyabiteye, cyangwa se ibingibi bavuga yuko ngo ari ugukura ingabo z'u Rwanda hariya muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, ari byo bita M23, nk'uko bavuga yuko ngo ari ingabo z'u Rwanda ngo ziriyo. Ntabwo aricyo cyabiteye, ahubwo ngo impande zombi uko ari eshatu zizumvikana ku yindi tariki zizahuriraho, hanyuma habe hasinywa andi masezerano. Ibi nabyo tuba tugomba kubibagezaho kugira ngo mwumve icyabiteye. Muyaya avuga yuko ari ugukura ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo bituma aya masezerano adasinywa. Ibi ngibi rero bikajyana n'ibyabaye ubwo yari agiye gusinywa. Tshisekedi akavuga yuko aya masezerano yahagarara, ariko amasezerano y'ibanze murabizi ko yasinywe ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11. Hakaba hari hasigaye yuko bakuru b'ibihugu bayashyiraho umukono, ndetse na Perezida Tshisekedi yarabitangaje ejo bundi muri Brazil. Reka rero tudatinze dukomeze n'andi makuru. Tubafitiye inkuru ikomeye cyane iturutse Uvira, harimo kumvikana amasasu menshi cyane. Turareba akayabo Leta ya Kongo yashyiriyeho abaturage bazajya bagira gutya bagatanga imbunda. Ntabwo gutanga imbunda ya AK47 bifite amadolari uzajya uhabwa, gutanga indi ntwaro ikomeye nka machine gun hari amadolari uzajya uhabwa, ndetse isasu rizajya ribarirwa idolari rimwe. Ibyo byose turaza kubigarukaho turebe icyo bihatse n'icyo bisobanuye. Reka rero dutangire aya makuru yacu nyirizina turuhera muri Uvira. Uvira aka ni agace gaherereye muri Kivu y'Amajyepfo hafi ya Bukavu, ndetse ni agace bigaragara ko karimo ingabo ziremereye cyane cyane ingabo z'u Burundi, harimo ingabo za FARDC, harimo Wazarendo, harimo abacancuro, ndetse bivugwa yuko ari kamwe mu gace n'u Burundi ejo bwatangaje yuko bushaka yuko aka gace katari buze gufatwa kubera impamvu zitandukanye z'ubukungu ku gihugu cy'u Burundi, kubera impamvu zitandukanye z'umutekano ku gihugu cy'u Burundi, ndetse n'ibindi byose badashaka yuko iyo Uvira ifatwa. Hakaba haragiye hashyirwaho brigade cyangwa n'uburinzi bukomeye cyane kugira ngo Uvira itazafatwa. Kuri ubu rero muri uyu mujyi wa Uvira ikintu kirimo kuvugwa none ahangaha, harimo haravugwa urusaku rw'amasasu menshi cyane ruri kumvikana mu mujyi wa Uvira. Uyu ni umujyi nyine uri muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko nari maze kubivuga, hafi y'umupaka wa Bujumbura, cyangwa se hafi y'u Burundi cyangwa kapitali ya Bujumbura.
Amakuru rero yemejwe n'abatuye muri ako gace ka Uvira avuga ko ngo aya masasu yatangiye kumvikana ahagana saa 3 z'ijoro ku kabari kazwi ku izina rya New Hope. Ahangaha abahazi ni hafi ya Monima. Umuturage wari hafi yaho byabereye avuga yuko amakimbirane yatumye ayo masasu avuga ngo yatangiye ngo ubwo komanda wa Wazalendo yaricaye muri ako kabari kitwa New Hope, hanyuma ngo uwo Muzalendo ngo yatumije inyama ku mafaranga 3,000 by'amanyekongo, ariko nyuma asaba ko bamuzanira iz'ibihumbi 10. Ibintu rero byahise bitera impaka hagati ye n'abakozi bakabari. Nyuma yuko rero nyirakabari ngo yanze kumwemerera ibyo yasabaga, uwo Muzalendo yahise ategeka umurinzi we escort kurasa. Ibintu byahuruje abandi barimo n'abasirikare bagerageza kumuhagarika, ariko biranga, akomeza kurasa amasasu menshi. Ibyakurikiyeho rero byabaye urufaya rw'amasasu bw'impande zombi zarasanaga. Iri rasa rero ryahise riteza impagarara mu mujyi wose wa Uvira, aho andi masasu yakomeje kumvikana mu duce dutandukanye tw'uyu mujyi. Bamwe mu bo muri Wazalendo bakaba bavugwaho kuba bararasaga amasasu batagira icyo barengera, bararasaga buri wese. Umwe mu baturage rero bo muri ako gace akaba yavuze ko iri joro ngo ryahise riba rirerire, abantu bahungira mu nzu zabo, bo byatekerezwaga yuko ngo ari intambara yo gufata umujyi wa Uvira yaba yatangiye, ariko ku ruhande rwa 23 ntago ariko bimeze. Ntago umujyi wa Uvira bari batangira kuwufata. Amakuru rero yibanze yemeza ko uwo Muzalendo umwe yakomeretse muri izo mvururu cyangwa muri uko kurasana, naho abandi bahungira mu misozi hejuru ubwo amasasu yakomezaga kumvikana. Ubuyobozi bw'ingabo rero za FARDC muri Uvira bwemeje ko amasasu yumvikanye muri uwo mujyi, ariko bavuga ko byaturutse ku gisa no kutumvikana hagati y'aba Wazalendo ndetse n'abaturage. Bagashimangira ko abakoze ayo makosa barimo gukurikiranwa n'ubuyobozi bw'igisirikare kugira ngo babiryozwe. Umuvugizi w'igisirikare muri icyo gice Major Kasereka yongeyeho ko umutekano wasubiye mu buryo mu masaha yakurikiyeho, kandi ko habayo gufatwa ingamba zo gukumira ibindi bikorwa byashobora guhungabanya abaturage. Abasesenguzi bakavuga rero yuko umutekano muri Kivu y'Amajyepfo bikorwa cyangwa se kumvikana k'urusaku rw'amasasu bigira ingaruka zikomeye ku mutekano w'abaturage no ku bikorwa by'ubucuruzi, kuko bikomeza kuburizamo ibikorwa by'iterambere ndetse bikongera ubwoba mu baturage. Kuko ugiye kwitegereza urabona yuko umujyi wa Uvira hari ubucuruzi bushingiye ku isoko ryambukiranya imipaka hagati ya Uvira ndetse n'u Burundi. Abacuruzi rero bakaba bakomeje kugenda bagaragaza impungenge z'uko umutekano muke ushobora guhungabanya ubukungu bw'ako karere, cyane ko ibikorwa nk'ibi ngibi byo kurasana bibera hafi y'umupaka w'u Burundi bibangamira ubucuruzi bwambukiranya imipaka, nyine nk'uko twari tumaze kubivuga, hagati ya Uvira ndetse no Burundi. Reka turebe noneho n'iki kintu cyakozwe n'igisirikare cyangwa ubutegetsi bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru, ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bwatangaje gahunda yo kwakira intwaro ziri mu baturage ku bushake, aho buri wese uzazana intwaro cyangwa amasasu azajya ahabwa amafaranga y'ishimwe. Reka turebe nk'urugero, intwaro ya AK47 izajya ishimirwa amadolari 100. Niba uri umuturage ukayishyikiriza FARDC uzajya uhabwa amadolari 100. Intwaro yisumbuyeho ya machine gun uzajya uhabwa amadolari 200, naho buri sasu uhabwe idolari 1. Iyi gahunda rero yatangajwe n'umuvugizi wa guverineri Lieutenant Mark Elongo, ngo igamije kongera umutekano n'ituze mu baturage nyuma y'imyaka myinshi y'intambara n'ubugizi bwa nabi bushingiye ku ntwaro ziri mu maboko y'abaturage. Lieutenant Elongo yasobanuye ko intwaro ziri mu baturage zahindutse isoko y'ubwicanyi n'iterabwoba, bityo ko kuzisubiza ku bushake bizaba ari uburyo bwo guhosha urugomo n'umutekano muke ukomeje kuranga iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ati guverinoma irashaka ko abaturage batinya intwaro bakazisubiza ku bushake, bagahabwa ishimwe kandi bagasubira mu buzima busanzwe. Hagati aho ngaho rero ubutegetsi bwa gisirikare bwamaze gushyiraho komisiyo zidasanzwe zizakurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda mu rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru.
hari kondisiyo ariko ziriho. Abifuza gutanga intwaro mu ibanga bashobora kwegera abayobozi b'umutekano bakabafasha kuyishyikiriza komisiyo batigeze bagaragara. Wasubije intwaro akazajya yandika ku rupapuro rwihariye kode, hanyuma amafaranga agatangirwa kuri konti za banki cyangwa mu buryo bwa mobile money bitewe n'ahantu hajya hakorerwa icyo gikorwa. Komisiyo rero zizakurikirana neza ishyirwa mu bikorwa ry'ubu buryo kugira ngo hirindwe ruswa n'uburiganya. Intwaro rero zose zizakusanywa zizashyirwa mu bubiko bw'ingabo za leta, zishyikirizwe nyuma y'igenzura ry'ibyazo, harebwe niba izi ntwaro zashyikirizwa leta cyangwa hari ukundi kuntu byabigenza. Igice cya mbere rero mu by'ukuri mu bijyanye no kuba izi ntwaro zatangwa cyangwa mu buryo izi ntwaro zigomba kuzashyikirizwa bikazagenda bitangazwa. Kugeza ubu ngubu rero ugiye kureba Kivu ya ruguru, tukunda kubabwira yuko Kivu ya ruguru M23 igice kinini yagifashe ni hariya hegereye Goma, ariko Kivu ya ruguru irimo ibice bibiri. Igice cya mbere kirimo Beni, igice kinini cya Rubero, igice kinini cya Walikale kigenzurwa na leta ya Kinshasa. Igice cya kabiri kirimo Masisi, Rucuru, ibice bya Rubero na Walikale ndetse n'umujyi wa Goma. Ibi ngibi bikaba bigenzurwa n'umutwe wa M23. Ibi rero bikaba bituma mu by'ukuri gushyira mu bikorwa gahunda yo kwakira intwaro bigomba kwitabwaho cyane mu bice bifitanye isano n'imiyoborere y'imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane kugira ngo hirindwe yuko bishobora kuza kugira umutekano muke byateza muri kariya gace ka Kivu ya ruguru n'ubundi gasanzwe kibereyemo ibibazo by'umutekano muke. Bakunzi bacu rero reka twongere tubasabe yuko mukora subscribe kuri iyi channel yanyu Newslab TV kugira ngo tujye tubasha kubagezaho amakuru atandukanye, yaba amakuru ya mu gitondo, amakuru ya saa sita ndetse n'ikindi gihe cyose tuba tubabereye gatanuko, kandi kugira ngo tubashe kubagezaho aya makuru ni inkunga yanyu ikomeye. Mutange ibitekerezo muri comment cyangwa se mwanaduhamagara, nta kintu bitwaye, hanyuma mukatubwira icyo mwifuza yuko twakongera, icyo twanoza n'uburyo twarushaho kubana kugira ngo ibyo dukora byose tujye tubikorera mwebwe. Reka tubashimire rero mukomeze kugira ibihe byiza.